Ne znam da li je dobro kad izgubite, ali s obzirom na okolnosti i na sve ovo što je pratilo ovu utakmicu, može se reći da je dobro iz razloga da smo mi ipak u 20 i nešto dana priprema, a oni su u 19 kola prvenstva i da su imali možda i slabiju ekipu, sigurno bi bili u prednosti odnosu na nas, jer utakmica je pokazala da su oni sigurniji u pasu, da su sigurniji u tom posjedu lopte što smo im mi svjesno prepustili jednog momenta ali možda i nismo imali drugog rješenja, jer kad se ekipa tako nametne, onda pokušavamo da se branimo svim raspoloženim sredstvima. Mislim da smo u tome dobro parirali, da su oni postigli taj gol iz 11 terca. Ne znam da li su imali neku zaista šansu, ali se nekako tokom cijele utakmice ta njihova nadmoć je bila toliko dobra da su i skoro pa i bili opasni po gol, ali nekako nam se sve završavalo do tih 18 ili 20 metara i normalno sve što je to bilo u okvir gola Giljana večeras odlično intervenisao. Znate kako, kad izgubite, ne date gol, onda je to mnogo teško. Međutim, sigurno da su oni u prednosti i u drugoj utakmici iz razloga koji sam malo prije naveo, ali ako već postoji neka nada, onda postoji kod ovog rezultata. Tu je ta njihova najveća prednost, fizička ta sprema, jer teško je porediti ipak 22 ili kad dođu oni 29 ili 30 dana priprema u odnosu na 19 odigranih kola, tako da mislim da ćemo mi podići malo i taj nivo fizičke pripreme, da ćemo neke stvari onako pokušati da korigujemo iz analize koju smo vidjeli večeras, ali oni apsolutno ništa nisu promijenili u odnosu na one zadnje utakmice koje smo mi gledali. Znači oni igraju tako i to je to. Sad samo da vidimo kako mi da probamo napravimo jednu dobru varijantu da probamo to da razbijemo. Znate kako, bilo je dosta, neću da kažem loših igrača, ali igrača koji nisu bili na nivou, a onda kad imate tako njih 3 ili 4, možda i 5, onda je to nešto što nam daje za pravo da je ovaj rezultat aktivan. A da smo mi bili na nivou svih 10, odnosno 11 igrača kako treba, možda bi večeras bilo drugačije, ali kažem, nadam se da ćemo to popraviti u ovih 7 dana, pa da vidimo kako će to izgledati kasnije.